lapha emgodini kunamabhada nomunyuko ombomunye esweni kanti nomunye uvikela izola lapha emgodini kunzima nje lapha emgodini kunamabhada nomunyuko ombomunye esweni nomunye uvikela izola ngiyengafika wasikakha nezushayela nomunye ukhombo omunye esweni nomunye uvikela izola ngiyengafika kwamavavazusha lalingekho lelithi mina ngafitha umapholo bekade ngiyangesiqhamisela ngiyengafika wasikakha nezushaya lalingekho lelithi mina ngafitha umapholo bekade ngiyangesiqhamisela ngiyengafika lenenkandla zushaya lalingekho lelithi xaliko mama ngafitha umapholo bekade udwendwe ekhiya ngey'nduzo kumba lapha emgodini kunzima lapha emgodini kunamabhada ngoba nomunye ukhombo omunye esweni kanti nomunye uvikela izola wasikakha nezushaya lalingekho lelithi xaliko mama ngafitha umapholo bekade udwendwe ekhiya ngesiqhamuselahle ngiyengafika kwamavavazushaya lalingekho lelithi mina ngafitha umapholo bekade udwendwe ekhiya ngesiqhamuselahle ngiyengafika lenenkandla zushaya enkandla ngafitha umapholo bekade udwendwe ekhiya ngesiqhamuselahle lapha emgodini kunzima nje lapha emgodini kunamabhada ngoba nomunye ukhombo omunye esweni kanti nomunye uvikela izola Koza nayibheli ngezasekandla ngazake zimusa amabhubesi hathatha senikhombane naze nakhohlwa uqilibeni bamzukwane ikombakombane kanyasha abayikhomba esigabelwane emabhida ikuze hlabuse kuyahlika izidulu emva kwesiteji bathula uRamaphosa wena ikhanda lajuluka lacosa ikhala kumongameli yaqangoza usenhlizweni ekhalakhala lomfana elikhutshele ngenyefo kwengangekhokothele esingeni yabiza umhlanga zimkhipha endlini kwabo kwamanqele khanda segcoka amasitofotofo soba mbakita zeko amancane amatshitshi simtshitsha wathi sizwe usho majozi kude weliphesheya shado kwamabuye emcansi nawo nasigawe ndandathe emukweni umpulipho banene ehlambanyatha amakhasana nendaba zecango kupho enhlanzeko tatena amajongo ithalo eligqame kwazonke isangane lobo ngusufile juyaza nabagegela kude bathukisa unxele nethimba leqhomishi zamalahle zimphaphile umathinta inye amhlusayithe nje mzoqeda ngomasuku umgadi weswelele ivambele ukudula imbadada phezu kweshidela emhlophe isihlahla esisaqeda ngumculo amadika siwagodisa imbomo agugu umlomo wejongo iquguzela wawuyapha emabhidya nomakalapha ubhoko odla amabhansi walokothe kwahlehla amalasta babohle umkhaba wendoda emchilochilo ngobuso uyadela mlalelo wokhozo nobeka indlebe wayisa insizwa ibeka amagama aqotho isikhombe esimehla mhlophe esimayikayika asivimbe ngapha saphuma ngapha basivimba ngapha saphuma ngapha athi basivimba ngapha saphuma ngapha sibadide phansi egagasini sawunquma ju umlomo wevamba 12 o'clock isajika izinto eshwebe idiki elimadifa wangena sephusha isibongo magoma enxese emkhulu ngekhanda njengesagili yamsinda umakalapha wayibaphathi isihluthu umcineke segodla umphumelo amahlongandlebe akhala bitoza ama-security people's parking akhala bemgeza sezwabamba bule ngentuzo wakhomba ngephunga bakataza idubu ngoba adla intondelo suku emkhulukhuluni imsakazi isulo liyaduma wayinyathela kahle leyo ndlela iyaxaka yaxaka umacingwane ayibhobela ngamaguzu Uduma
71.4 FM olwakho nawe. Umlalanda Joyce Zembathi inkudla ngudlalele kuhle amaqela umfana yapha kuyathululu njengomakoti esenzini
Umjuda lotifa zumjifa jikjela ijazi zangoma join ijezi lamajaha. Uphethe ngokujayivela umgwaqo ejongo simaqede wamjuka umjogo wesibhedlela. Hawu khona ukuthi yesh. Awuthini kithi? Sengengangawe ntanga yethu wawuthi kuyoba njani kanti wena? Hawu Junu. Kade ngikubuka mfana wami. Kunjalo. Hawu nangu matshitshi edlula, nangu matshitshi. Wo matshitshi awume lapha. Tui arena. Wawuxhasa ukhathi. Tui golide. Into engekho. Into yakhandwa. Awungezwa Junu mfana wami uthola umuntu mayesebenza nawe unedebe nemali bese uyamxosha ngoba ufuna ukuba nemali wedwa siphila kuyo. Ikhuluma lezi indaba nje izindaba engafuni iminake lezi indaba engafaka kuzona. Waqala kumjikijela ufike emqubeni. Wamthuka ngenzela ukuthi maqede wakuzila. Uthe ujika lapho ujikela uNdlubheka ufoka noNdini wakuzila. Uthe ujika lapho waye kuyimfeze enyama nakhona futhi wakuzila. Wathi usuqala umthengiseni usuthi naba bagubutha babe bekhona vele anganginaki indidane ngoba kade waqala ukuphila wena. Uthe kusuka lapho usufuna iqinga lesibili ngoba lelo kuqala iqinga lisebenzanga. Umhlangano obanjelwe egoli kungala besungizwe emthuni kanye nawe noGasela. Kwathiwa kuzokwenziwa njani makunjena? Nathi inqelo langakithi shayani lo wangakithi ngizomhlotha nakuphendule bese uyaduma ngoba vele uyadumisa. Maqede wayesekunika imbongi. Awujanje macingwane ngiyabonga izitha zakho mngani wami ecela amaphakathi. Wayishaya onkoli mngani wami usithi izandla zakho ziyathinta ziyabusilisa wakodwa ukuthi izandla zakho ziyathinta ziyaphuphisa. Ngisho ngoba izandla zakho zinyama ikhefo imaholo ngathi eyikasatha. Sanda sekciwane ziyathinta siyaphuphisa. Baphi nje oStandard, baphi nje oVusnob, baphi nje oFexaxel. Angisayiphathi-ke umnxusa mngani wami angisachomisho nangayo nami wayifakela isigcwagcwe sithi gcwa. Ngitshela lezi ndaba nje mngani wami ngihlukumezekile ngoba wathatha i-golden hour yami wayifaka lesigcwagcwa sakho ngezandla zakhe ey'bonisayo. Angisayifuna uyibona mngani wami ngagcina nje khona lapha ngoba wawusuyiphuphisa. Wahamba nje ijane nedumela lakho mfana kithi washiya sodwa kaMhlaba ngasale ngijabulisa abantu ngokubhala Udumo 71.4 FM olwakho nawe. Nganza kwethuke njengamanje sesiya emaphethelweni ale uhlelo lomnandi kakhulu lapha khona igadlana khona inkunzi kaMaskandi ishana ngehouse yoginqanele kude njengamanje nganza kwethuke nibona ke ingoma sesidlalile zalandelana sigadlana nje ishana ngehouse kulo Udumo 71.4 FM kanti sithe ungakwazi ukuthi ke uxhumane nathi kuwo uWhatsApp ngo0743242266 noma ngayo i-email www.patrickleather5@gmail.com. Uyasithola ke ku YouTube ngokusesha uthi Udumo FM kanti ku Facebook uyasithola epageini ngokuthi ungene kuma link apostiwe. Siyatholakala ngisho na internet ngokusesha nje igama uthi Udumo FM bese ke ungena khona ke ulandele ke imiyalelo uyozofika la kuzobe sekufikena ukuthi khona bese ke udlala ke leyo episode noma lolo hlelo oluzobe lisakaziwe. Kanza wethu njengamanje ngidedela ingoma esigijima ngayo njengamanje ingoma kanjoko kulo Udumo 71.4 FM. Lentombi ethanda abafana yebo ngiyama izilethiwa nawe uyakushela yebo ngiyama izwa bethu uyakushela yebo ngiyama umqapheli tekawele yebo ngiyama tekawele lentombi eshela umqapheli tekawele yebo ngiyama tekawele lentombi eshela uyangazi uthembelihle yebo ngiyama yebo ngiyama yebo ngiyama yebo ngiyama yebo ngiyama lentombi eshela yebo ngiyama lentombi eshela wangiqatha noThushana umngane wami wangiqatha noSenzo umngane wami wangiqatha noMncedisi umngane wami wangiqatha noThushana umngane wami yewe nuthanda kaba
umsakazo kwesikuyilo uDumo 71.4 FM. Kanza kwethu ingoma ke ezolandela ingoma kanjalo kuzoba ingoma ka-Ali umfoka Mgube ke lapha ethi Gabaripe Baba. Ya uzobe esho kanjalo kumfoka Mgube ke ngomeni yokugcina yethu engithanda ukuthi angenikhumbuze